Om Swastiastu semoton Bali, sapunepi kadre ranen makin dumugi semoton sareng sami kenak rayu lan rajeng sareng sami. Titiang nyawis requestan saking semoton Bali sani kayun mikarsa yang pupuh Mas Kumambang sani mangkin wau presida kedagingin. Inggian punika sani kambil saking geguritan Pancadatu. Titiang matur semua banget lan nunas pengapura banget dan pradewentan keuangan. Durus biar saya. Sang pandita mawacana sada Yening koko ngoyong dini sinah mati jak kejam paling malang jalan balik petang matur sisian hidung modaging wacanan rasi ngiring nemangkin madulan sisian hidung kantong nyanang samas diri gageson madulan sampun rawuh maring jawi ngon ati samu ucap Om Santi Santi Santi.